Nimbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agyaman ak nga raw, senyora. Ay, senyora, ni senyorito Brandon samatan na jay dimtang nga nakakabalya. Tanawa bitatawa, nunay brodo ti dimtang inkayaban, takasarita. Sige, senyora. Sino mo't nga taday tango mauawag? Senyora, dagabat ken senyorito Brandon, dagiti dimtang. Hello? Oh, Doña Celedonja. Adya, nagraragat na kiti tao yo, kanti tao ni Don Servando. Gapulaan kila kay Emiliano. Oh, kasano nakadanon nila kay Emiliano dita. Ay, awan tayo bumi tinitabanag. Dandanid dua alawas sa nagpukaw na itaalakay. Madanagan una yan, ti pamilyana. Uwa, ti amudakit na tayan. Oh, sige. Agsasarita tayo. Bye. Oh, nakala problema na ito. Kasano ka nakadanon ni Emiliano iti nagbabaitan ti asyendami ka na Don Servando kan Doña Celedonja? Barang! Yalanak man iti danom! Wag, senyora! Darasam! Oh, nasa isaya at lakumano pinatay danday jay kay Emiliano. Aburido tilang ngayo, mama. Anya ti problema yo? Sa anak nga burito, Brandon, baka pongpong tutak. Imawag ni Doña Celedonja kat kinamagkano na kiti tao na nila kay Emiliano. Anya? Kasano anak danon nila ka Emiliano, iti masakupan ti asindada? Nagbabatan ti asinda tayo kada Don Servando kan Doña Celedonja. Tinakakitaan da kinila kay Emiliano. Kaya't yu asawan. Oh, habidot ti pampanunot ni Brandon. Sigon iti palawag ti pasurot ni Doña Celedonja. Adda ka numay sa tao a kinaranget da. Apagarupen da kadwa na jay alakay. Sino? Ti kabalyero? Tulisan laki ti day jay alakay Emiliano. Isula ko ban tinatay. Oh, May saa pasurot ni Doña Celedonja tinasugatan. Gaputan na pagbidutan da kiti pasurot ni Don Servando akabusol da kat nagraranget da. anya ra ito na mapaspasamak. Nakiro. Panuting langin. Nagpukaw nila kay Emiliano. Sa maata pagkadwa na ti kabalyero. Kasaritak ni Doña Celedonja, mama. Nasaysayat pa no mismo an nila kay Emiliano ti makasaritak. Tapno maamuan tayo no anya ti gapuna. Iti kadana yahin. Kung natimay sa pasurot ni Doña Celedonja anang kumagkanyak. Ket nagsarita da ka noon ken ni Doña Margarita iti telepono. Kasta unay kanu ti pungtot ni Doña Celedonja. Ket amok makapungtot mek ni Doña Margarita. Nasugatan ti may sa akadwada iti panakiranget da. Kasla saan dak akayat nga irukma. Diyos ko, anya nga tati aramiden da kanya. Gapoy ti kasasangit ni nanang agpaparawen. Saan ko na makasarita? Anya nga tati aramidag. Awan sa balay makatulong kanyak. No saan ani senyorito Brandon. Nangag ko apasot ka no ti asyenda Celedonja ti nakapasamakan ti rangat. Kan nakangagak iti asog ni tatang. Napaltugan lakit ti. Si bibiyag pa ingatan ni tatang. No agpatulong akan senyorito Brandon. Ang mga nanyakit di mo tikiddawan na akasukat titulong nga itad na kanya.
Amo ka makisango keng kangaginom gabat. Dakala problema na doy. Anya day ta, senyorito. Nakimag ka no dagiti pasurot ni Doña Silidonia nila ka Emiliano. Ha? No kasta. Nasarakan damot laangan nila kay Emiliano. Ket si Bibiag. Wan, ti problema ita. San akayat ngay rukman ni Doña Silidonia aging iti san kami ang makapagsasarita kada Don Servando. May sa pasurot ni Doña Silidonia tinasugatan. Gapoy ti panagrarangit da. Maluksawak launay. Nagsango na senyorito Brandon kaya nagapat idirabi. Saan nakapagay na yaman? Sanak lang amin katamay kaniti na pintas sa gunraway. Tapno patayat lang man na dagapat. Siyak tinagsursuruan na. Ngamita. Nadyan na naparang. Ay, Makman. Ay, nanaparang. Atay, Brunaw. Itimplaan ka ka na iti kapay. Umasirig kayo man tapno saan tayo ngagpinpinlok ka. Kung kaya, nila kay Emiliano. Namuan nga tan na senyorito Brandon, tinapasamak. Nagsayangan. Atay ka na, Brunaw. Nakita ka nagsango ang naginom na gabat kan senyorito Brandon edirabi. Anong sakit di pakariribukan ni senyorito? Kasarsarita nak ni Doña Margarita, idi mawag ni Doña Silidonia. Nakamag sa dagiti pasurot ni Doña Silidonia ni Emiliano. Anya? Nasarakan dang najalakay. Dagiti pasurot ni Doña Silidonia, pinakakamag. Aguro kayo man, kaslasaan mo ta sigurado ti bagbagayo. Nagdengdengagak matlaang. Adda kano ti tao ni Doña Silidonia anasugatan, ta nagpipinaltog da kano kadagiti pasurot ni Don Servando. Ay, una yan. Agpipin na tayo mo ta nagiti pasurot nagiti asyendero. Kamali lang ata, Brunaw. Kahit nila kay Emiliano, kumusta? Diyak madam mo. Noanya ti pagsasaritaan da. Bayan pa na. Itimpla na nga rodo ni Tikapay. Di pa rimor ni senyorito Brandon. Tapno maamuak-umakin ko araw no anya ti aramidak itang aldaw. Ngam kamok. Nasugatan nila kay Emiliano. Tanangig ko nagasaw. Saan to amamuan na siyak tinang kidnap iti daidya alakay. Ken siyak ti makagapo iti panagrarangit dagiti pasurot dagiti asyendero. Sana ka pumanaw diti Villa itangal daw gabat. Awagak tumanin di Doña Silidonia enton bigat. Nasakit ulo kat makamukan. Uray ta si kamat ti Pangulo dagiti pasurot ko. Siyak nga ron ti mangidaulo kadagiti pasurot tayo ngagbantay kadagiti trabahador, senyorito. Angam, kasano ni Bruno? Ikoyong mo. Ngam di mo ipalubos nga ginlalaing. No kahit na dangran dagiti trabahador, bayam lata. Mapan ko nga kasarita, senyorito. No makasaritak lakit din ni Doña Silidonia. No manugot amang palubos kinila kay Emiliano. Mangibaunak ti mangayap king ka. Tama pan tayo. Sige, senyorito. Gayam ni Esmeralda. Anya nga tataramidin na numamuan na tinapasamak kinila kay Emiliano. Amokon. Napintas sa iti agundaway. Masapol ang maalukoy ko ni Doña Silidonia. Iti da ito'y ang napanunot ko. Santon ang makapaggadgad ni Esmeralda. Agtung paltukan niya kon ti kinapintas na. Parta kang paiti ang triangle. Masapo na makadanong tanin di Villa. Wan, kat umuna ka sa ritak dadto niya Margarita kan senyorito Brandon.
May panggabi na pasamak ka ni tatang. Katapno sa anak ka makautang iti na yung pag-anakan. Tiyak kaya't nga napambaran ni Senyorito Brandon amang didiktar kanyak. Amasapol na itong palak iti kaya't na mapasamak. Ha! Ha! Iturturit ko timapan iti Villa Siliton niya. Pagpakaasya ka na kwada. Aro atantan ni tatang. Kasta ti aramidak. Ha! Ha! Kalkalpas mila nga nagsarita ken ni Senyorito Brandon, Bruno. Kumuyog ka kada kami, ngagbantay iti asyenda. Hindi ko mabursyo ti kayat ko akakuyog. Barang masarakan min nila kay Emiliano. Saan mo pa'y gaya man nadamag? Nakamag dagiti pasurot ni Doña Celedonia ni Ama Emiliano. Anya? Kasano na pasamak na ito? Diyakan mo. No kasano ang nakadanon ni Ama Emiliano, iti pasat ti asyenda da Doña Celedonia. Sigon ken ni Senyorito Brandon, nakarangat kano dagiti pasurot ni Doña Celedonia, dagiti pasurot ni Don Servando. Agrarangit mo't na nagiti asyendero. Adda dimta nga nakakabalyo. Ni Esmeralda. Ni Esmeralda? Malaing gaya man nga kabalyo. Oh, talaga na pintas ni Esmeralda. Nagkasatan ni Senyorito Brandon. Senyorito Brandon, kaya't nakakano akasarita ni Esmeralda may panggagkin ni Emiliano. Panawan na kami lahat ng aruden, nanabarang. Unggayam, mangala ka man iti soft drinks. Sige, senyorito. Esmeralda, anya ti may panggap kini Ama Emiliano. Diyak nga muna sa bibiyag pa ni tatang ko. Napukaw ka din tinamnamam, ang makitampay ti amam. Aday po nung kada kayo, senyorito. Nakadano na kiti asyenda sa ledon nyamang sapsapol ka ni tatang. Anya? Diyak makita ni tatang ko. Ngam nang ko ti boses na. Nagas-asog kabayatan ti pa nagpipinaltog dagiti nagpipinaltog itchay. Pangasyo. Tulungan dak kumamakisarita kini Doña Celedonia. Tapno maamwak na niya at talaga tinapasamak ken tatang ko. Imay gayam ni Esmeralda dito Villa Brandon. Tanya timbaganakan ka. At dagayam ni Esmeralda iti kaunasan, ako kwa ni Doña Celedonia. Hindi napasamak ti pinaltog, mama. Aniya. Nagturada na nagbasak-basak. Mabalin ang nayawawan. Gapo nga tayo iti ayat na makasarak kini Ama Emiliano. Iso patasak nga awagan ni Doña Celedonia. Bareng kahit napalubusan tilakay. Saan ka kadya makauawat? Ah, Masapul ka nung agsasango tayo kada Don Servando kan Doña Celedonia. patasak lang, mama. Aday ta. Agriring titilpono da. Bareng sungbaran da. Hello, Doña Celedonia. Naimba gabi katyo. Nakaawag ka gabi tinapasama kiti kalman. Naibagamot nga tan ni mama di nagkita kayo. Anabayagan na nagpukaw nila kay Emiliano. Anya? Agtalinaad kada kayo tilakay? Aging gay ti santayo ang makapagsasarita? Sige. Nuday tati pangedeng yo, senyora. Ang mga numabalin akasaritak tilakay. Mabalin, senyora? Amok asaan nak akayat akasarita ni Esmeralda. Nadlaw ko aliniklikan nak. Ay, kagura nak atalagan. Jakmat kahit akasarita. Taadda ni Bruno iti asidagme. Saan pa'y nga amo ni Senyorito Brandon? Anasingad kami kin ni Esmeralda iti. Ngam gaputa tao nak ni Senyorito Brandon. Ken patyenda.
adda ka sa katao. Saan na kun akayat akasarita ni Esmeralda? Ah. Nagyaman na, nanabarang. Nakapanaw ka din na Bruno kan gabat. Huwag, Senyorito Brandon. Itay dimteng ni Esmeralda. Apag isungot na pumanaw da. O, kat ni Borsyo? Yak lang amo, Senyorito. Kagap-kapok lang itilikod ti Bilya. Di mo lang nadlawan ti anababda kanda na pag ti kabalyo. Kwa. Ingkay ko makitaan. Nuad pay. Ibagam ang mapanasukatan ni Gabat amang idaulo kadagiti agbantay ti asyenda. San mo ta na masapul asapulin da nila ka Emiliano? Sige nga raw, Senyorito. Sa anak anarwa ang mapapapainan. Makapungtot ni Donya Silidonya. Anya pa nga ron. No kahit dapat tayin tilakay, di patayin da. Kamuda. Angam. Kasano ti plano ko? Kasapulak ni Gabat. Mapan ko lang ang danunan na kasarita ni Donya Silidonya. Ngam, bareng ni Donya Silidonya ti umawag. Tapno ipakasarita na kanyak nila kay Emiliano. Anya atalaga ti plano da kanyak. Apay asaan dak akayat apalubusan. Gapo ka di iti nasugatan akadwada. Ay, saan ko abasol ti panagpipinaltog dagiti pasorot ni Don Servando ken Donya Silidonya. Pabasulin dak dagiti pasorot na akadwak ti maysa a nakaranget da. Saan da mamati iti palawag kaw, amabalin aday jay tinangkaw ti bukanyak. Anya dahi jay nga anabaab. Anya ti kanyat asawon daytoy, Esmeralda. Apay nga adda ka ditoy. Namuak at tao ni Donya Silidonya tinangkang magkada kayo. Iso nga inturturod ko timay ditoy. Ngam kinamagda ka magtan. Agpadatan abalod. Amo ka din ninanang mo ti ay mo ditoy. Saan, Tatang? Tatang, anya talaga tinapasamak yo. Ay, atid daw na istorya, anak ko. At tapag ni Manong Gabat tinangkang magkada kayo iti. Sa inlemang na kayo. Iso akagurak launay. Kagurak mat ni Gabat. Kagurak amin apasurot ni Senyorito Brandon. Ngamjak masigurado nga iso tinangkang magkanyak. Saan nyo ka di anak kita? Saan? Nakaabugot. Ket dagiti lamatan na ti makitkitak idi. Sano sarungkaran nak idi. Sakmat ti apiringan na. Saan na akayat ang mabigbig ka? Ha? Ti problema ita. Agpadatan abalon. Ket nangagko ka dagiti pasorot ni Donya Silidonya. Asaan dak akayat arukatan. Tatang, Sa ita, mairamraman ka. Saan ka lakuman nga imimbay ditoy? Ninanang mo kumati panunutem. Ang mga noan niya ti mapasamak na iti panagdandanag na. tulungan na kayo makisarita kini Donya Silidonya, Tatang. Agpakpakaasi ak. Agpapadada amin nga asyendero ang naranggas. Kagayiman kano ni Donya Margarita dayta at Donya Silidonya. Ilawlawag ko anay pagkadakwada ti amin, Tatang. Awan ti basolyo. Biktimada kayo laan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Imanaw ka kumalat ta itayen, Gabat. No kasapulan na ka ni Senyorito Brandon. Inore mo pa ilang iborsyo.
Si Kapay lang nga rin makamu dito Borsyo. Pinayaban na kano ni Senyorito Brandon. Takuyuga ka mapaniti asyenda sa Lidonya. Matlagayan. Tapi ang masapul pa lang ni Borsyo. Awan ka rin, ti paragtalik mo kanya. Agtungtong palak lang itibilin. Umay ka nga ro doon, Punso. Ay! Kanyat mulmulang langan niyo, ha? Nagtrabaho kayo kitin. Kaya tiyo talagang namatay ka na kayo, ha? Talaga ada ito'y abro. Noan niya la ditan ti pagpupungtutan na. Kahit, apa yan di kayo mutlangin pumanaw, ha? Gaba, Sige. Mapan kamin, Bruno. ang mga may pulong na ni Senyorito Brandon, ha? Balaagan ka. Ho! Ho! Oops. Talaga ni Bruno. Amok noan niya ti pagpupungtutan. Naimbag, tadimdam ka ba? Itay pa'y nga urayan na ka ni Senyorito Brandon. Apay ang nagbayag ka nga, men. Inuray ko pa yung amin ni Borsyo na nabarang. Agungungot ka din ni Senyorito Brandon. Saan, Mark? Sige na nabarang. Mapanaklatan ni Tivilla. Agkuyog tan ba raw? Amang ano da pakasapulan ni Senyora Margarita kanya. Naranggas mat nga raw no saan amatungpal ada agos tibilin na. Awan ka di tinaibaga ni Senyorito kada kayo. May panggap kin nila kay Emiliano. May pa ni Esmeralda itay pumanaw kami. Maasyanak nga raw kini Esmeralda. Ah, Saan samat apalubusan ni Doña Salidonia. Lakay Emiliano. Anya da ituhin ang napasamak kanyak, senyorito. Saan da kung apalubusan ang makaawin? Anya nga min tinapasama kada kayo. Nalibasak tinangkam magkanyak. Kam idi nakaadayo akaon. Nasalaw ko dagiti nagtagi armas ang pasurot gayam ni Doña Silidonya. Ah, Napasamak tiranget. Kat atapag aday jay tinangkam magkanta kanyak. apay. Sanyo ka di anabigbig tinangkemeg kada kayo? Nakaabungaw, senyorito. Tunggal sa rungkaran nak iti kuweba. Abungan na dagiti matak. Kasta ka di. Senyorito, adda ni Esmeralda ni Tawi. Anya ti kunayo? Uray ni Esmeralda. May ramraman. Kat saan da akayat apalubusan. Sana mabalinda ito eh. Itamot lang. Umayak ni Tabilla si Lidonya. Adya aga po. Amapan mo sukunod na kanya nga gamay niya Villa Silidonia. Basol da jay Esmeralda nagturad anapan ni jay. Mama, Kan saan ka kanya makawawat Brandon? Saan da apalubusan nila kay Emiliano? Aging saan tayo makapagsasarita kada doon Servando? saan laaga po kin Esmeralda, mama? Masapol ang makasaritak anay bag nila kay Emiliano. May panggap itinang tiliw ken kuana. No asino daya at tao. Mamati ka kadimot adi na nabigbig. Nung tikat may saka mo tatunto. Saan nakatunto, mama? Kaya't mo ada tati ang sungbat. Mamating ganda ko, ma. Masapol ang maamuan tayo na asino tinangkemeg itidadya alakay. No apay ngay naramid dadayay. Ada do tinasken na pagkariribukak. Kas kumay ti pan nakatayday di papam. Taging gayta awan pay nararamidan tayo. Sandak ko maalapdan, mama. Makabuka! Pumanaw kayo nga rudan! Sige, alak lang tipaltog ko. Kat, anyat panggap mo. Mapan ka makigubat? Saan tayo akabusor ni Doña Silidonia? Sana mabalin nga wan arbas ko arumwar, mama. Awan na kadinti isarang ko, no dapagat ang masabat, may kinikabat. Apay ang nagsubli kayo dito Ruar na nabarang. Ang mga numasapol na kayo ni Doña Margarita. Ay, madmadi no adak ijay barok. Madamang agsinsin nung bat dagiti agina. Anya ti pagsinsin nung batanda. Tinangag ko. Saan akayat apalubusan ni Doña Margarita ni Senyorito Brandon amapan iti Villa Salidonia.
Baybay ang nakanulatan nila kay Emiliano. Kaasimot ni Ama Emiliano. Kalpasan ti panang kemeg iti dinam ammo a tao. Sa ita, kinamag manandag iti pasurot ni Doña Celidonia. Nek, among matlagayam ti mga asay. Ha? Naranggas ka akas kini Bruno iti kuna. Kensaan akayat dagiti amo tayo anasingpet kayo kadagiti trabahador iti asyenda. Noan niya ti maibilin na nabarang. Masapol nga agtungpal tayo. Gapo, tamadosa tayo no saan tayo nga agtungpal. Sardeng tapay. Masapol ang makadanon tayo Villa Celidonia. Dapat. Kunak namin nga aglugan tayo ilangan, senyorito. Mabannog kailangan agpataray. Saan ka nang agsaludsod? Ang mga nudyak makatupal kat sikapay ti pagpupungturak. Lading itak, senyorito. Sino nga tatinang kemeg kinila Emiliano? Senyorito. Saan ka nang agsaupay? Sige, mapantakitin. Ituloy tan tagdalyasat. He! He! Ya! Baysa ka payaton tabarang. Nakabaybayag ka nga gargaraw. Para palid lang nga pinaalak iti kwarto nagbayag ka. Ay, sinapol ko pa ilang amin ti palid, senyora. Napigsamot ti under ti electric fan. Dagaang anak nga rod. Dandanin ti simada. Isa na punutin ti panawan. Nagdaras nga agpaisto ti aldaw, senyora. Kan makapungtok taklaunay. Mapan ka man kiti bakalay ti danom. Mga laka pa iti soft drinks. Kaya't ko na iti nakalamlamis. Ay, sige nga rod, senyora. Narasam! Agsaw ka pailag. Katinton makasubli ka. Paypayan na kabayatan ti panagmerienda. Uwan, senyora. Ay, dunya lang agpaiso. Anta kami lang arudan ito unag tibilya. Palaidak pailaan. Mapan kan dagaapat kin senyorito Brandon iti Villa Celidonia. Mapanda nga ta iyawid dagiti agama. Uno, palutputin da nila kay Emiliano. No saan agapo kadagiti pasurot ni Doña Celidonia sa nakibiyang dagiti tao ni Don Servando. Nagmagmatla ang dayjay alakay. Awan mat nga rod tinatay kadakwada. Ay, uray anya ti aramidan da. Awan to ti maamuan da. Pinalubusan nak ni Doña Celidonia makisarita kada kayo, Ama Emiliano. Ngamsan ko ang may pasigurado numayawid kayo. Senyorito, madanagan launay itan ni nanang. Agner-nervyos sa pinanawag kita'y bigat. Nilang Ama Emiliano ti kasaritak pa Esmeralda. No apay kid ngay may ka ditoy. Nalpas talang arude na nagsarita itay. Senyorito Brandon, awan pagbaliwan tinagsaritaan tayo iti telepono. Jak na bigbig tinangkemeg kanyak. Kandakkel ti atap kao. Nga iso tinakalaban dagiti pasurot ni Doña Celidonia. San nga ta day jay ti kabalyero tapno isalakan na ka? Amangan wag kadwa kayon iti day jay kabalyero. Amangan udwa kayo nagpanggap amang paltog kenig ka ba? Awan kinapudno dayta nga ipagpabasol yu kanyak, senyorito. Ang lalaki din na kinamaag ko asaan ang nagparang iti pamilyak amadanagan launay iti panagpukaw kao. Katanya ti katyo asawan iti dayta. Siyak ti tonto? Kasta ka di? Ha? Ama Emiliano? Senyorito, manipod nagpukaw ni tatang. Pulos sa saan mi na nakita. Ti pagsidawak kin ka Esmeralda. Awan langin ti pagilasinan na iti nang kemagkengkwana. Namin ano asinarong kara na ka Ama Emiliano. Maminsan iti kadadwa nga aldaw.
Oh, Kakaasiak anang ibtor iti bisin ko. Nakakaasi tila ngayot tatang. Nakaduntikin mo tungan nyo. sige. Agsubliak iti o nagtibilya. Kasaritak manin ni Doña Silidonya. Sige. Kasanon da ito eh. Ninanang mo ti pakadanagak, Esmeralda. Diyak namnamahay na mapasamak ti kastoy. Ngam, saan mo't nga tabay-bay andag iti karuba tayo ni nanang. Nabayaga kon iti daytoy a pagtugtugawag. Kalpasan ti pannakisarita ni Senyorito Brandon kada Esmeralda ken Ama Emiliano. Nagsubli iti unag ti Villa. Jakmat mabaling nga asit kan ita. Nadlaw ko asip-siputan dagdag iti pasurot ni Doña Silidonya. Ken amangan no saan nakmatla akayat akasarita ni Esmeralda. Ken amangan no jak mapuutan ko masidag ni Senyorito Brandon. Saan na pa nga amo anasingad kami idi ni Esmeralda. Ngam kagurgura na kitan. Da iti pa nagkita na. Da kesak atang. Anya pay lang ti kadayo dita Brandon. Apay asan kayo pay lang agaawid kinigabat. Kalkal pa sa nagsarita iti telepono da Doña Silidonya ken Don Servando. Kat, Ada kanon iti dalanda da Don Servando ngagturong dito eh. Pagsasaritaan mi kano tinapasama. Pasensya kayon. Di nakuman kayo, mama. anyag tun nga oras nga agaawid kayo. Rabinton. Baliwag to tumawag iton madamdama. Kat da Esmeralda kan la kay Emiliano. Diya ka mo. Depende no niya ti mapagsasaritaan mi, mama. Sige, makamukha ditan. Kasangsag patsulaan kadagiti kakadwang Bruno. Nasipngatan kayaw. Anyan bibiyang mo ngay bakit barang? Sana kakas kanigabat asaloy. Binanog ko iti husto ng iti trabador. Ken, uri na iti nagsibog. Nagiti nagbalo. Pinagtrabaho kita na imbaga. Nagunget ni Doña Margarita ta nagbayag kayo ka daw sa agunget kamal. Tapay, awan ka di pa'y nagamat kan Senyorito Brandon? Imawag itay ni Senyorito Brandon. Agsasarita da kano kada Don Servando ken Doña Silidonya. At da kano idjay ni Esmeralda. Anya, nagtuloy din na siya babae. Ay, namanlugak. Yalanak man iti kapay. Umunag kan iti bilya. Idjay ton ti pangyagak iti kapay. Apay asika ti dagin nalaengan ng mandar ka dagiti trabahador. Ni Borsyo ti pinusgan ni gabat amang idaulo kada kayo. Talagang sa asanda ko na kay-kayat, senyora. Basol mo! Jak tumalipatan ti panang ibabain mo kanya kini Doña Silidonya. Pagkawanan da ko man, senyora. Ako, kabidot ko, tinaramid ko. Kaya't ko lang mabalas, tinang paltok kanya. Saan mo ngay palagip da ito? Ti inaramid ko itay, pagimbagan ti asyenda. Naimbag ni Gabat, kabutingan lang iti trabador. Pagam ni Borsyo, saloy ti loko. Kawanan ti ado asa o. Mangayap kay ti kadwayo kay di Borsyo, amang sukon kadagabat ken Brandon. Mapan kami ija Villas Silidonya, senyora? Mapan nyo sabtan ni da. Sabtan nyo ida iti dalan. Mapintas akong daway. No saan na ni Gabat ti mapatay ko? Na senyorito Oh, Brandon. Masapo di na ka makabalas. agmulanglag. Agarokan! Derasem! Ay, Borsyo, adla ka matlagaan dita. Nangag mo tibili ni Doña Margarita. Mangayap kay ti kadwa tamang sabat kadagabat kan senyorito Brandon. Sika, timang idaulo ka na kami. Tonto! Sana nasisita no asido ti mangidaulo kada kayo. Ay, dakay dita. Agunay kayon. Sumakay kayon kadagiti kabalyo yo. Ngem siguradun nyo. Nga daom da sa balayo. Senyora,
kakuyog na ka dito Esmeralda kan na kay Emiliano? Awan bibiyang ko kadagad at tao. Marag! Munto tilati ko! Darasam! Ano? Panggap na ito abakat. But nganak pa lang. Siguro Barang! nagdamatay itarabi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nalaing agpataray iti kabalyo ni Esmeralda, senyorito. Nakadayudan kin nila kay Emiliano. Mabwisitak kin Esmeralda. Saan da pa yan nagyaman? No saan nagapukan niya? Saan kuma pinalubosan ni Dani Doña Silidoña? Saan ta kadya kamakaman nida, senyorito? Kamakaman tapay. Damagan pa lang. Sige. Mapantan. Abugan mo ti kabalyo. Ya! Hey, hey. Ya! Yeah. Tonto da ya Bruno. Pinagpungtot nakpailang sa nagkuray. Nasakit pailat nagam na saan nga iso ti Pangulo dagiti kakadwana. Nakaluto akong senyora. Saan kayo kadi payabang rabi eh? May saka payaton ta! Senyora. Makita mo ang masikura na kamangurura kini Brandon. Kalkalpas ko nagpungpungtot. Gapoy ti kinatonto ni Bruno. Inkalatan mga numabisin ka. Kaya't mo tayo takab ko kan kati kaldero, ha? Nakadayon dagiti kakaduak. Talaga ngay narantak ti nagpauli. Tapno may patong palko ti panggap ko. Sana mabali na mapayak manan. No kadwa na da Esmeralda kan kay Emiliano. Iraman ko patayin na di alakay. Narparigat na kilo ko. Kan kemagak ni Esmeralda. Unaak ni Senyorito Brandon amang ikot ken kuana. Kas balas ko itinamay anda kanya ni Doña Margarita. Hoy! Pardasan niya tiyang patray! Amangan lagungat ni Senyorito Brandon. Lusaan na tayo amauray. Paday huwag pa'y iday ti usto. Sakto sumiyasi iti dalan. Amok no sabino ti pang sanibak kadakwana. Agayos ti dara itaarabi. Nakamakam da kayo matlaan ken gabat. Nalaing kagaya man ngagpataray ti kabalyo, Esmeralda. Maganatan kami launa yung kintata nga makasangpot iti balay mi, senyorito. Madanagan na may kinanang ko. Agmay maysa. Kat amang ano niya't napasamak kan kuanan. Awan pakan anwan na iti kabalbalayan. Ano ti karubayo amang kita ken kuana? Malaksid. Nurauten da kayo dagiti tulisan. Sapay ko mata sana kasta, senyorito. Senyorita, agyaman kami kada kayaw. No saan aga po kada kayaw. Amangan no saan kami kumapailaan anawaya-wayaan ken Esmeralda. At danotang yun na yung baganakam kanya. Senyorita, San tayo pa'y analpas? Baliwan minto pa'y tagsasarita kada Don Servando ken Doña Silidoña. Gapoy tinapasamak. Masapol na kanto tapno makamag din ang parnuay iti panaglalaban dagiti tattao dagiti duwang asindero. Senyorito, adda sumungad na nakakabalyo. Da Bruno siguro kita. Tamang palto ka na tayo. Senyorito, umuna kayo kada Esmeralda kan ama Emiliano. Siya akong timakab mo ay tinagpaputok. Sige, Esmeralda. Mapantayon! Ha! Kaya! Kaya! Kumput kayo na yung pagkanyak tatan. Nas ka na madaywan tayo dagiti mang palpalto ka tayo. Ayos tayo ko. Makikita na kaditi kapimpin naltog ko. Sino ka ta? Hindi ka tagabat. Masapo lang mapatay ko tilo ko. Pasaksak tinagapan ti kanal buong. Saan ka ngayon ka napaltugan niya?
Padragasog. Di ka ba't lakit dinayay? Matay ka italoko. Nagistayan ako. Kunak na napunta ak. Ano? Ada sa bali ako pimpinaltog ko. Di kabalyero. Saan mabali na siyak ti mapatay na? Tulungan nyo rin kabat na makirangat. Itidayin ang paltog ka na kami. Ah, Numabalin, itatagyo si bibiyag kanya. delikado na ito eh. Amo kong tiraminag. Kakatwa! Pagtitinulungan tayo ti ayaw! Panagkunak na adaywan ta idan Esmeralda. Sino nga ta dagdyan nagpapaputok kada tayo, tatang? Saan ta na problema dayta? Tinapatag, naliklikan tanti paggad. Nasaya at kuma, no napaltugan dayjay a Brandon, wenlo dayjay agabat. Tatang, Agpapigsa aklaeng, sarakit to tinangkamag ng parparigat kanyak. yung kunayo asaan nyo nabigtig, tatang? Wen, saan kaw anabigbig? Ngam sa pulag, ibalis ko tinapasamak kanyak. Nakita yung kanidaya ka, Bosor? Inutil kayo amin. Nagado kayo. May sana lang. Tamagan mo sana ngagmaymay sa. Gabot ay tayo makirangrang itak. Naglaw ko na duma-duma direksyon ti pagkapo lagi ti kanal buong. Gabat! Si bibiyag ka mo eh. Kunak na napaltugan ka. Ha? Pag kunaam anapaltugan ak Bruno. At nangag kong asog. Kunak no si ka na dyan. Napuntak nga ron, timang paltog kumakara kayo. Sa anak palagaya mga agmintis Asintado ak pala. Mapantayon. Rabin, sublian tayo ito dahito yung lugar. Inton di ka. Apay nagsarimadan ka ang ano? Napanog kan? Ay agasim nga minti, kaadayo tinaggapan tayo Esmeralda. Sakto pa ay, uray nakasakayak lang. Mariknak ti panog kaw. Nakapsot kayo pa lang aming tatang. Siyempre, nagunggon ti bagyo, ti pardas ti taray ti kabalyo. Dandanitan makadanon. Masirsirpatan ng ti kabalbalayan. O sige, mapantay manan. Dandanito yung nakadanon. Lagaya man nakabaybayag kayo. Dandani kay gayam na isagmak. Naturad din ang sanab kada kami. Tagmay-may salaeng, mama. Agmay-may sala. Kat mano da Bruno nagkukuyo kasi mabat ka na kayo at dapay ni gabat na kaduam. Agpapada na nga inutel. Adda ka nun ang ni Bruno anagasog, mama. Kat dakal ti atap ko at ikabalyero, tinangpaltog kada kami. Atap mo laag. Saan mo kapkapnikan? Kasaritak to daggabat kan Bruno, inton bigat. Sa paan na tagsubli ti daya lugar. Nupudno ang nasugatan dayjay kat napurwan. Sa nakaskarina ang makadayo. Mabalin tayo tagpatulong kadagi pasurot ni Don Servando. Kastamatan kini Doña Silidoña. Sa dino ka di apaset tinangsadan ka na kayo daya kabalyero. Paset asinda tayon, mama. Hanggang san kami pa'y ang nakaadayo iti asinda Silidoña. Siyakton ti mangawag ka ni Doña Silidoña. Nada makita dagiti pasurot na anay sarong anasugkatan. Masapo lang matahin na kabalyero, mama. Sige, mangantayon. Nusan kayo pa'y anangan ta mabisino. Taibag, tanda pa'y nabati nga arak. Napanuga ka talaga. Awan at mapulutan litana na parang. Ada, apay nga ara ka sigot ti San Juan, Bruno. Saan ka kadi amabisin? Apay abyangan na kayo. Rabisin kan tulang ata. Bruno, ni ka ba? Amangan no, agitiidan senyorito. Nabannog mo't siguro akas kanya. Inkay man ayapan na parang. Saan mo nabaunan ni Barang? Pukawam latan.
Nanabarang. Mga lakay man itin na boy kan sidaan. Sasango kami amangan kada Bruno kan gabat. Kabayatan ti pa nagsasarita mi. Ay, kabat! Umay ka kano? Alay baga ni Senyorito Brandon ka data? Panawan kayo pa'y garod, senyorita. Nitay-pay ko ma! Agkuyog kayo kan gabat inton bigat Bruno. Agsubli kayo tinakapasamakan ti pinaltog. Sakpulin nyo dayjay kan gabat. Nagmulagak itay ni Susana. Ngam nagtidambat laeng Esmeralda. Nakapsot. Timod no tinagparik na kanyak tatang. Naimbag, tanaisarong ni Manang Sinyang iti balay kat nakita na naidasay ni Nanang. Gapungatan iti kapsot kan panagdandanag na. No saan to pa sumayhati ka sa saan na ito naglawag. Ipang ko ipakita iti Dr. Eja Ili. Amangan no di nakabaulan ti maisakay iti kabalyo. Anya nga rin ramidan tayo, tatang. Agpapigsapay. Gumatang kantuman iti karne ti baka tala uyaem. Oh, sige, tatang. Sa palton ti agpaili. Gumatang to pa iti noodle soup kan sa nga lata a biskwit. Tapno dahin inutin tayo a meriendaan. Nasapa apimanaw da Bruno kan kapa. Nangag ko ti nagsasaritaan da kada Senyorito Brandon iti rabi. Agsubli da kano iti nakapasamakan ti pinaltog iti rabi. Ay, asino nga taday jay ibagbagada a kabalyero. Ngamdi mo't pakas daawak. No apay adwadala ang abinaon ni Senyorito. Anda na limon nga apal ni Bruno kanigaba. Kaya tiya paset ti patapatak anak hangagak iti asaw. Naklakid din manigabat ti napaltugak. Kaya't nasawan. Anda sa bali anak ipinaltog ka na kami. Ang awan mat makitak at tindara. Apay sana nasugatan. Naglawag anak ang ngagakitiasaw. Tanapag kabalyo. Ti kabalyero. Iti ay tsaya panda. Isa ka anak ipagtog ko. Itan. Bruno! Check na ito! Oh, Kapay apal pagtugan na! ligapat. Talaga mo, ito plano ka paltugan tilo ko. Nakita na nga taan ang paltug kan kuwana. Oh, indot ko ah. Pininag ko kumangay mo na. Tapno, tsak nagbintis iti panang paltug ko kan kuwana. Oh! Apay asan ka sumungbat, Bruno? Di ka katiday ta? No kasta, sana sigurado ni Gabat asyak tinang paltog kan kuwana. Oh, mabitlag. Sino tinakasakay itinangag ko itay ada na pagtikabalyo? Oh, agarodo kak. Nasken ama syertok no sabino tayan ni Gabat. Pagsipot ka na imbag. Amang no dakit di mang libat kanyak. Bruno! Andalang iti asidag na chay. Tayjay ni Gabat. Nakasaka na ti paltog ko. Sabali ti simbangon na. Andak lang iti asidag na. Kalbitek lang ti katilyo matayan. Bruno! Adda ka lagayam dita! Ha? O anya! Adda ka din nakitam? Awan! Sayang. No pinaltugak ko malatan. Ano mapurwan. Ikaliglatan ti bangkay na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggap kan
iti sumarunungan kami patalatang. Oo! Esmeralda, si kagayam dayta, kunak no ni Senyorito Brandon. Kinuna na ngamin idirabi abaliwan minto kano ti agsarita. Wan, Tatang. Ay. Tatang, kumusta ni Nanang? Nagsarita kami itay. Inkidim namit laeng tanakapsut kanupay laeng. O sige. Asikasok na ragdagiti ginatgatang ko, Tatang. Mangisagana akit ti paunag ni Nanang. Adda ibagak. Yakpay la kabailan ti agtrabaho. Sika kumapay lang ti tumulong. Sika ti agibalo ken agsibaog anak ko. Nasaysaya at kumamatlaan. No at dakad badagabat ken Bruno nagsawar. Iti nakapasamakan ti pinalto gidirabi. Borsyo! Mangayab kay ti lima kadwam. Tadanunin nyo ida. Da Bruno ken gabat. Senyoritaw, hindi ko ti maong ajakit yo kente paltugyaw. Adda ka din bilin ko kada kayo nga laan nyo ti paltog ken jacket ko. Ay, kunak man ngamin no ada papanan nyo, senyoritaw. Tanga katulong. Ay, Bimabaklay ti bilya. Tadem bilin ko kada borsyo. No di kagatonta! anday ko. Ha? Nagsakit ti matak anay sulok iti jacket ni senyorito Brandon. Ngayon saplit yung kanyak senyora. Gunggunam, no saan na may bilin kin ka, di mo ar-aramiden. Maawatap! Pagpupungtut na kabigbigat. Ha? Salbag ka. Itala pa ti pakatos sa ak. Mabalin naman apilyan ti saan nga ang pungtot no kayat na. Nasakit tinakam mo kanyak, takos ko silyapan na, ha? Ay, saan, senyora? No sana ka makapagtepel barang. Ang mga do. O kahit, apay, lidlidam na kita matam. Bakit adgan? Apay, ang sangit ka. Ha? Nasakit ti mata ka na sa plitan, senyora. Iso makaluluwa Awan bibiyang ko. Uray man mabulsik ka. Awan pilyek apang diswan kan ka ano makalugsawa. Ito kayo. May sabay. Namin dua pinarusukan na ni Senyorito Brandon. Dito naminsan lang ang dinanog na ni Gabat. Manila ito ya. Kaya't yo tada kayo langan ti paltugak, ha? Saan, Senyorito Brandon? Pangasim. Saan kapatayan? Gunggun naman loko. May sakatayan niya katawaan. Duko, saan ka pa ilangan tumakder gabat? Kaya't mo tauluyan kalangan. Diyak ka ti saloy apasurat. Senyorito. Kunayong nga taad agpulong ni Borsyo kanya. Ay, salbag kayo. Kahit yung pa'y gamit agpinatay. Sige, no talaga natulad kayo. Agpinaltog kayo ti samok. Agpinatay kayo. Senyorito, tiyamok kami kat no ti kabalyero ti nangyagkuan na karasakas. Ada kami nangyagkuan na napag kanangaraigi ti kabalyo. Isa pinaltugak ti lugar na nakangagak ti karasakas. Labingitan mi unay, senyorito. Kunak no napuntak na dya kabalyero. Ngam awan mo't nakita ka tagtad ti dara. Awan sirsid bina ngimbaon kayo. Bayan yon! Nagsika na kayo. Mapantayo iti asinda. Saan ka ruwar, Brandon? Kalkalpas nila nagsarita kan Don Servando. Ha? Madamdaman ang adan ni Doña Celedonia di Tevilla. Dua kayo latang arudan, timapan. Da kayo. Pagbatyan nyo ni Borsyo. Ang mga itaulo. Kada kitag bantay di Tibilla.
Dataro ken turko ti mangsabat iti grupo da Don Servando ken Doña Silidonya. Saan na nanas kanda ita? Padaanan dalangan iti ruangan ti Villa. O gabat. Apay asan ka ngagtagtagari? Umay kag din. Aldaw taon inton mapalukneng ko da ito'y paragpagtibaka na inuragan ni Esmeralda. Nakusap pa iti kayo. Naimbag ta nakakita akiti pinangparubrob ko. Kalpasan ang mapakan ko ni Susana. Gano makaturog lakid day. Mabalin kon ton apanawan. Uray nala daw ton abalunak ni Esmeralda. At damot balon na abiskwit apamudpad na. Kalpasan na. Agsiimat ijay kaunasan. At apag amay sa kadabrunaw ken gamat tinangkem magkanyag. Kayat ko asyak amismo timang patay kadakwada. At alam makita ngagmuling-ling ka na kayo, paltugak. Kaya tyo ka rin, nga namatay ka na kayo, ha? Ewan ka po na, patayin na kami, bro. O sino dyan si mong ba? Umay man dito, takulatak langan. Amok nga agpupungtot ka. Gapo iti pan nakapaay mo amang patay kanya. Kat dagiti trabahador ti pagikarwam. Kap-kap nakam ka din, tangatap mo. Kayat mo, ngay pabuyat ka nagiti trabahador, ti panagpinatay ta. Jakpay kayat ti matay. Adupay ti kayat kong aramidan. Ibati ka laangan ditoy. Mabutang kamat lagayam gabat. Papanam. Mapan ko bantayan dagiti agbalbalo, Bruno. Si Kante makaammo ditoy. Mapan ka nga rudan. No saya at panawan akon. Oh, kaduan nyo ni kabat. Saanan? Siyaklatan. Kabalak ditoy. Nangisagana agkatagos iti naamwag kinito niya Margarita nga dadungteng asa nga ilita. Ay, naimbag man ta napan kami nakikindakin ni Bursyo iti karni ijay paniki iti kalman. Ang no, maibos man ang daytol. Kapilita na mapan kami man ang muray ta tiyenda ijay Saragosa inton bigat. Makainom ko nalaunay ni Doña Silidonya na nabarang. Kinargamat lang iti danom dagiti sartin. Ay, daytoy pitsilti na lami senyorito. Nagtaga ang gaminan. Nakaibusa kon iti nga sarten. Imimasem dagloto, wino kay masem muna ko man. No sana magustuhan dagiti sangaili ti lotom. Makaraman ka ni mama. Intun makapanaw da Don Servando ken Doña Silidonya. Wan senyorito, magustuhan nyo ti templan. Kat sigurado ka magustuhan dan tumal. Siyak ti para balo ka dagiti sa lugliway. Si kamo ti para si Bog. Paspas ti garaw. Kat ni, adala ta nakabantay ka na tayo. Ay, sapay nagrigat ta gibalo. Nakatagdag sun ti barreta. Sapay ada para bantay kat naglaing agbugkaw no ada makita nang agpatay-patay. Nalaglagan ti kastoy. Ngam ti para si Bog. Ho! Ho! Ti ti kabalyok ti nagkaraiki itay. Ti mat ka kabalyo ni Manong Kapat. Tay jay. Timsagi ti kabalyo na. Agturungan dito eh. Apay nga ta? Esmeralda. Di kagayam ti may isang agibalbalaw. Apay asaan at dagiti lalaki. Kwa? Diyak na ta sumpatan ng data agkapan. Ituloy ko lang ta trabaho. Napasabtan ti bisin ko, tatang. Apag iso ti. Panagigop iti ko. Naimbakit di Tanalulam. Nalami is ti nagmanam. Wan nga rod. Kas la makatudto daw. Manggapon ama ornong tinapuskol nga ulap. Sapay ko ma. Enton pa nag-aawid langan ti pa nagtudo na nagtudo man tatang. Ngam plano ka. Ano adan to pa'y oras? Papanak agin sayo.
Uray tamanggapon nga umatidtok ti aldaw. Ang mga numasipgatan ka unay. Intugot mo ka di ti paltugmaw. Shh, tatang. Tagtagari. Ah, Di pigsangan. Ang mga nadama kang nagasabali. Amuyo. Imay itay ni manong gabat ditoy. may sagayam ka dagiti nakipagbantay kada kayaw. Wen tatang. Imasilig kanyak. Uray sao asao. Kasarsarita na kitay ngamyak sinungsong batan. Talaga akagura mo ni Esmeralda. Talaga. Sana mapunas si panaghatap ko nga iso ti akin gapwanan iti panagpukaw yu. Adamot panagatap kaw ani Bruno. Ha? Ay, panawan kan inton madamdama. Agsiimak ijay kaunasan. Ay, wen kayam. Kumusta ni nanang? Adumat basit tinakan na. Nasaya at tapno mapasubli na adagos ti pigsana. Adda basit ko rigor na. Kan agpanatengpay. Iso amarigatan na agsakay. Talaga adakkel ti gura ni Esmeralda kanyak. Nagbayag a kinasaritak. Ngumdak na uray ang nagsao. Di nala mo. No kasano ang masaksakitanag. Ah, Esmeralda. No amom lakuma. Ay ayatan kalaunay. Saan lakit di amapukaw ti panagatap na. Asyak ti akin nakam ti panagpukaw ni Ama Emiliano. Dahita ti may sa aduktalak. Ay! Sige alakay! Napandog ka kanina! Nalakang aminan ang mabannog ti lakay, Bruno. Kan, isakit mo! Ang mga nukayat mo nga ipulong ka kani Senyorito Brandon, na! Ipulong nak. Tapnoan niya. Uray anya ti aramidong Bruno. Awanan ti panagtalak ni Doña Margarita ken ka. Kunam na sino ka? Lastog kalaw na yan! Kas na pagsasaritaan tayo kada Don Servando kan Doña Celedonia. Agtitinulong tayo amang doktal. Iti kanya sa sino, ti makaiga po. Iti panagpipinaltog dagiti pasorda. Tinangkamag kinakay Emiliano. Uno, dayjay a kabalyero anang patay iti day di Sabiliano. Numapanagnikak akakumplot nila kay Emiliano da di Caballero. Patay ka dagos, mama. Saan mo apatayan, Brandon? Kamagam kat ipupok mo iti basement ti Villa. Ah, Ijay nga ininot amatay, no saan nga agpudno, no sa dino ti paglimlimangan ti kabalyero. sige, mama. Agpadada parigatak. Nasken alak amon dati na kamamus. Apanang papatay tayo ti day ti papa. Naimaglakit din ta sa anak na inasit ka ni Bruno. Nabigbig na kuma. Masapol asi imagda Bruno ken gabat. Dakkel ti atap ko. Amay sa kadakwa dati ng kautibo kanyak. Nasken asyak a mismo ti makaduktal. Gumadda na duktalak kadakwada. Saan da nga agkasurutan. Kasla adda ilaw iti tunggal may sa kadakwada. Nagsaya at lakit din no isuda ang mismaw ti agpinatay. Pagtugtudo pa ilan. Yung baktasan unay nga napigsa. Sayang. Diyak na kuman nagturo itay nadlaw ko nga nakululap. Oray. Di ang mukmat ngamin makapag-ensayo agad. Masapula sa ganak ti panagsama may tinangkam magkandang parigat kinitatang. Kahit nabudno ti atat ni tatang animanong kapat ka nang ilamang ka ng parigat kan kwan. Diyak bumdag amang patay kan kwan. Sige ang alo. Sarakot sokan ka na tatitudo.
Nasip na itong tindalan. Agad ng talan. Hiya! Hiya! Ha! Karaigit ti kabalyo dahi siya. Hiya! Paspasan pa iti maray ang ano. Nung mapanagmigak nga damang sursurot kanya kitagpagadak. Makigasang-gasatak. Masapula na kasagana ti paltog ko. Yeah! Yeah! Atay kantilan na kaya nakakabalyo. Sursurutin na. Yeah! Diyak mailangan ta. Nasipnutin. Sakit ang tugtudo. Ha! Sana mabalinyag baliday tayo tindak sa pangat. Pasabtak lang iti bala. Yeah! Pagtudok ti bala iti ayan na. Sumardon ka kung mga nagpapatok, Esmeralda! Saan nakadya malasin? Check ni Gabriel! Ni manong kabat met gayam na ita. Lukas ada pagtudok ti bala iti ayan na. Uri patalikod ti pa ng paltog ko. Saan ka kumagagsayang itibala, Esmeralda? Sumardon ka nagpapatok! Nalaing aglisi. Diyak mapuntaan. Nung diyak ingga na paltugan kabayatan ti pa nagpataray ko. Hiya! Hiya! Pardasan pa yung ano! Paltugan ka manin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, kimapsutan tito daw. Gamawampay ni Esmeralda. Lumuna ta nasipngetain. Itay nakariing ni Susana kat dinamag na ni Esmeralda. Impatuloy na lakit di tinapan naging sayo. Ngam nagtudaw. Ay, di paikot na basan. Idonya sili donya timawag, mama. Ada ka di manin imbagana kada kayo? Inulit na. Tinagsasalitaan tayo kada Don Servando. Dakulit mo tabagat. Maluksaw lang nga tao na, iti pan nakasugat ti may sa tao na. Nagasat ta sana natay. Pero isumat na jala kay Emiliano. Tipay lang atay. Ah, Nuapay, may pakaamu na pailaan. Pinatay dalat ako man. no kasta ko matinapasamak, mama. Awan ko man pamalpalatpatan tayo iti kinasasin ti kabalyero. Kung gayam, unton mikat. Agpakuyugak kadagabat kan Bruno. Mapan mi kasarita nila kay Emiliano. Huwag mong mayatan ti panagayos ti arak iti karabukob ko. Ure labi mara ti bagay. Ito yan ti kapim a pinatimpla, Bruno. Agin inong kamot gayam iti arak. Laukak iti arak na itakape na nabarang. Ay, malaminang kiti pan nakatudok. Kapag isong agawid kami kuman, ito imbayak kabak na. Saan yun samot at kinakuyog ni Gaba? Awan bibiyang ko iti dadya agabat. Ore man makasalaw iti mangpatay kan kuana. Talagan anakaro ti guram kan kuana. Ay, si kabakan. Ay, Saan ka man na makibiyang? Sige, manawan ako. Ho! Ho! Saan ka nga kulagtit ang alo? Ang mga namatinagag. Nakamakamnak ni Manong Gabat. Impalandra na pati kabalyo na iti pagnaak. Naibusan ako ni Tibala. Ngam, tsak pulos na puntaan. Namin ado binalaagan ka. Asaan nakapaltugan? Anya ka kati Esmeralda? Babae kalaeng. Oray babae ak. Saan ka kabutang Manong Gabat? Kaputa ka gurugura ka. Sikatin ang parigat kinitatang ko. Nupod no ti atap mo kanyak. Natay ko man ni tatang mo. Kaya't mo apatay ni tatang ko, ha? Talaga dakas ka? Ito'y sumaruno pa nagkita ta. Sigurado ka mapatay ka.
Magag itay, asan ka nga agtuloy. Narusap ka lang aruden. Amangan no agsakit ka. Iso nga ron ang nagdigo sa kadagos tatang tapno makontra. Narigat tayo sakit. Nagrigat lang nga ron din tibiyag tayo. Sa nagsakitak pa eh. Awanan na. Ay, apay akas tatalangam. Kan apay ang nagsanaay ka. Nagkita kami nga mintin manong gaabat tatang. Anya, kasano ang amuan na anapan ka naging sayaw? Nagsubli ka kadi iti pagmulaan nyo iti unas. Saan mo dun? Yung, yak man na mo. Sipsiputan nak nga ta. Kat nalimad na sinurot nak. Pinaltupaltugak, kabayatan ti pa nagpataray ko iti kabalyo. Kasta ti kayak ka, anak ko. Masapul anaturad ka. Sayang lang tadyak napuntahan. Patalikod mo't ngamin ti panang palpaltog ko. Gaputa kamkamatan nak. Naibusa na kiti bala. Jak inggaan. Addan tumanan pa nagsarak ni. Nasiglat nga rod no kasta. Talaga nasiglat tatang. Agasam, nakamakam nak pailaan. Hindi nakamakam nak. Impiksa akong tinalaw sa pungtot ko kinkwana. Imbagak, akayat ko patayan. Imbagak, ngawan sa bali nga at tapok iti pa nagpukaw yun no saan nga iso. Isulaki diti akin aramid tatang. Saan ko pa'y laeng akap-kap na kanday ta? Ni Bruna o ti Maysa nga atapek. Mabaling nga agkakumplot na. Hoy, agkakumplot na kami na talaga agad. Bilin lakit din ni Senyorito Brandon. Kaya't dama pukaw kayo. Isuda ti rumbang amatay, Esmeralda. Awan karbanganda nga agbyag dito'y lubong. Gapo tadakas na. No matay da Doña Margarita kan Senyorito Brandon. Malpas no kwanti problema tayo at trabahador iti asyenda. Uminom tayo pa yung senyorito. Kasapula na pabaraan ti bagay no gusto yan nalamis ti panawan. Dalagan sa akin di alaminin kayo ha. Gapoy ti panagtudo na. Nang doon naking ka Bruno. Itay pa'y lagsip nga na nakita ka nga gininom. Naimimas to titurog ko senyorito. Ni gabat talagan sa malamin. Saan nga tagtagar eh. At nanto pa panan tayo amas sa painton bigat. Sa dino, senyorito. Nagsasaritaan mi kada Don Servando. Amasapol amadugtalan tayo na asino tinakaigapuan iti panagraranget dagiti pasurot da. Maluksaw pa lang ni Doña Silidonya. Iti pan nakapaltog ti Maysa at taon. Anya nga ron ti aramidan tayo, senyorito. Hintay kasarita nila ka Emiliano. Palutputin anay bag. No asino tinangkam magkingkwan. Sige, senyorito. Aon gayam. Adda bagat kada kayo. Nakipagbalo ni Esmeralda iti kalman. Anya? No saan ko maamaag da di ababay? Saan ko man nga grigrigat? Sige, umay kayo Jevilla. Tay tuloy tayo ni Jay, taginom. Sige. Saan lang tama mo na siyak tinangkamag kanila kay Emiliano. Sayang na sana ka na tinapintas sa gundaway. Imatayak ko man karang iti pasorot ni Don Servando tapno patas. Nariknak ti ininom ko nga arak. Sa anak ang makaturog. Di Esmeralda ti pampanunotag. Talaga kagurguran ako na. Kaya't nakpaikit din apatayan. Dakas ti pagkitkitaan na kanyak. Anya nga tanong mga ramidak iti pamuspusan. Tapno ad da aguraan nak ni Esmeralda. Ituloy na kailangan amin tinaginong itilaam dito'y pilya idirabe. Isupay nga ipaknik. Anda pa'y nabuha kabutay. Moray, adya tararamidab. Mabitlan. Apay dagita daywara a botelya kas kada baso. Intuloy da senyorito Brandon tinagiinom kada Bruno ken gabat dito'y idirabe senyora.
Katapay, saan ka nga gipak ni Adagos? Ay, siyempre ka ngamin itin, senyora. Barang, no saan mo pa yan alpas ti trabaho? Saan ka pa yamat maturok, ha? Ay, Nala, ipaknimdagitan! Sakit matan ti ulok ka nabigatan. Nangimas tumat ngamin ti arak. Saan ka pa'y gaya man nakatigos, Bruno? Imbilin ni Senyorito Brandon. Asapaan tayo, timapan iti kabalbalayan. Uri dua kayon kani Porcio, amang koyo kani Senyorito Brandon na magsarita kan lakay Emiliano. Apay, Bruno? Mabutang ka kadi ang makisango kinila kay Emiliano. Anya? Dahil laki dinalakay ti kabuteng ko. Patay, tuwapay. Katapay kayat mo patayan ni Ama Emiliano? Saan ka man ang damag-damag? Nujak makatipul. Amangan mo sikat ti mapatay ko. Da kayo gayam, senyorita. Saan ako nangagpalpalikaw pa na sino at talaga tinangkembag kang kay di. Awan ka di Apolos, di pa kabigbigam. Saan nga agbaliw ti sungbat ka, senyorita? Jack Pulos na bigbig. Saan nga ta di kabalyero tinangkembaging ka? Tapno pilitin na ka, ako mapon kayo at trabahador ken ko na. Day ti Jack masungbatan, senyorita. Jack amono ni kabalyero day jay. Mabalin a kabalyero. Tadamot kabalyo na. Pilusupon na ka di ha? Siyak ti biktima. Jack Pulos na bigbig tinangkemag kanyak. Ngam no asino man day jay. Dakkel asungsungbatan na kanyak. Magpad kagaya man. Saan mo sakit di akakuyog na Bruno kan kapat? Brandon. Ada ni kabat mama. Suti kadwa. Makapungtutak iti dadya ala kay Emiliano. Natangken ti ulbud na. Amang ano ka sa pula na madusa kan maparigat tapno mapilitan lang ang pudno. Kasaritak ni gabat inton madamdama. Pabigatak lang. Nana barang! Agit sar ka man! Oray siya ka. Mamigatak betet. Sa anak pa yan namigat. Nagkapiak lang itay. Katno ada oras ko inton madamdama. Umayak to, iji asyenda. Sakbay mapantay yasin dagabat. Aday bilin ko king ka. Pusgan ka amang sipot iti amin agaraw nila kay Emiliano. Matungpal akas iti pagayatan nyo, senyorito. Anya ka diti nagsaritaan nyo itay. Saan ka no pailang makapagtrabaho iti kaunasan? Diyak man nakasarita ni Esmeralda. Amangan, nunapan manan. Nabayaga ka nagbantay di kalman. Kinasaritam ka ni? Uwan, senyorito. Saan nga nagtagtagari? Napasnak iti panagtrabaho na. Sige, agdiretso tayo. Itulnog na. Kat sikat imang idaulo kadagiti agbambantay kadakwada. Agkakapig sa dagitoy akalibre ti paltog. Mangpili ak iti maysa. Pasapol nga adda armas ko apang salaknib ko iti bagig. Sa ganaak ti anyaman apanggep ni Senyorito Brandon na ibilin na kadagiti pasurot na. Nang runa kada Brunaw ken gabat. Makigasang gasatak. Masapol asyak ti makapatay kadakwada. Ket no kigdawen ti gundaway. Siyak ti mangpatay ken ni Senyorito Brandon. Saan abali ang mabalod ak? Lakaya kon. Tinapateg. Ti pan nakawayawayami.
manipod kadagiti naranggas nga asyenderaw para iti masakbayan dagiti agtutubaw ken ubeng. Nagkuyog da senyorito Brandon ken kabat da dingteng. Ngam pimanong matlaan ni manong kabat. Liklikan na nga tama doktalan ni senyorito Brandon. Anasigad kami iti. Ngam, saan nantula kiti ang mamanday ta? Kanjak tumit na kaya't akasarita. Esmeralda, ngumisik kang agtrabaho dito eh. Sayang, ti kinapintas mo. Narwama kiti rigat, senyorito. Ingka ka ubingak ti sumursurot ka datatang kan nanang ko nga agibalo iti unas. Napatasak pa ti sinmurot ka ni tatang iti ang nagtabas. Sana nakaskas daw no apay. Ang nagpambarang ka at tumatabas iti. Senyorito? Numandugot ka la kuman iti jayak ka. San ka kuman nga grigrigat, Esmeralda? Matungpal pa iti arapaap mo ang makapagtuloy nga agada. Saan ka kuman nga imay dito ikaunasan nga gabat? Ijay ka kumalangan ayan nagtiag mulmula ka nagsibsibong iti unas, pinagbantayam. Ni Senyorito Brandon kanon ti makamoy jay. Kankas Pangulo yo. Pagrebengak ti mang sipot iti garaw amin na trabahador. Anya, Ah, saan ka di apod no ti kunak Bruno? napangas kalaunay. Awan ba't nga rudan ka balam? Namin adon ang pinagpanggapan na kapaltugan. Ngam pasig amintis. Talagang sakit di akar-karitam na. Bruno, saanan asyak day di saloy ana igabat iti rancho. Kabalan kang artapan. No, Jack pa'y nasigsiglat ng mitisi ka. Lastog ka talaga. Panawan ka malangan. Ang mga nusanak ang makapagpapal. Napuntak manin. Nakasagana ako niti panagkunak. Talaga nakasursuro kan Esmeralda. Asintado kan. Angam siyak. Nasaganaan na ka di. Anong kabat? Ado pa'y lati pagkamtudam Esmeralda. No kabusor na kuma. Natay ka itan. Sige, patayan nak. Anya pala tururayam. Dakas ka akas kin ni Manong Bruno. Kabailam ti pumatay. Saan arumbang apatayan tikaskin ka Esmeralda? Napintas ka. Rumbang nga ayatan kan ilalaan. Ay ayatan ka Esmeralda. Anyat kinunam. Kagurgura ka. Aday walak. Pakawanan na kuma Esmeralda. Saan akon ang makapagtapalpay. Ay ayatan kalaunay. Ayaw ka. Ibatanak. Bastos. Sakit ti ropa ka tinumpang. Nguntiyak tumalipatan ti samit ti bibig mo. Bastos ka. Bastos. Ulit takmanan Esmeralda. Pakawanan na iti panagtuksok ko. Diakon na tagpalanterik na. Ay ayatan kalaunay. Mabantan, kabalyo! Kagurgura ka! Inununod ka! Gabat! No saan na ka mapakawan iti narabit ko? Patayan na! Paltugan na! Kasa anak pa'y anak ka tayo! Patay ka! Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Amok aga po iti panangarakop, ken panangagag ko ken ni Esmeralda. Ad-addan akaguranak. Ad-addan apat dyan na ada ka sa katao.
Numaaman da ito ni Senyorito Brandon. Ang mga numapatay nakpay. Ngam, tinarigagayak da ito eh. Siyak ti umuna ang makaagag kun ko na. Iso ti umuna nga inayat ko. Ket kayat ko. Asyak ti umuna. Ken maudi alalaki itibiyag na. Aging ka iti maudi nga angsa. Nasipngetan ka man na yun, Esmeralda. Daimbag ta saan ang nagtudaw. Ngam, api anak kalablabaga dagiti matam. Nagsangit ka. Tatang, ayop na diya, Gabriel. Kagurgurak. Dinanon na ka na jay agabat. Anya ti inaramid na ken ka. Tatang, inarakot ka ni nagkanak na diya, Gabriel. Ti awanan bain. Mapatay ko. Ti talunasak. Rautek iti bilyak ipungsay ko ti ulo na. Kalpasan ang maderder ko ti bagina iti bala. Saan? Saan kayo pumanang dito balay, Tatang? Ang nakasan niyo, kabailan. Nakapsot kay pailaan. Isa patak, Esmeralda. Patayag dayjay agabat. Patayag ida ang managdakdakes. Naimbag ta si Mangpet Kagabat. Napanampay lang kami. Itay pa'y adamdamagan na ka ni Senyorito Brandaw. Apay ka no, nanabaran. Nalipatam ka din nagtulagan tayo bigat, gabat. At ita ni Senyorito, makapungtot tila nga na. Ay, ang mga numay ramraman at pa'y. Senyorito, Panawan na kami, nanabarang. San kang agdengag iti saritaan. Ang mga nasika pa iti pagpupungtutak. Ay, saan ka niya, Senyorito? Saan tak nga iramramahan? Panaw! Gabat lakuman. Oray, ipaturayo ako magkamatis ni Rupa na. Ay, sige, Senyorito. Matangam! Ganto pa ila asaom. anyan ni nanabaran. Inton makapalpaak, kalpasan na makapangrabita, Senyorito. Agtignaya ko na. Mangikoyog ak kadi iti kadwak. Sika lang, di mapan. Masapol ngawan makadlaw king ka. Si Ma'am Dayjay Alaka Emiliano. Ket numaduktalam ang nalimod ang makikumkumplot iti daya kabaliro. Masapol ang mamuak. Patayak kadi, Senyorito. Kabalam? Uray godasak iti sangon ni Esmeralda. Dayta ti kayat ko amang ngagking kagabat. No mapasamak dayta. Awanton pagpilyan ni Esmeralda. No saan ngagpasag kanyak. Patayam nila kay Emiliano. Ngam kayat ko nga itatag mo kanyak as ibibiyag ti kabalyero. Natanawa kititawan ni Gabat, arimuara nakakabalyo. Napananapailaan katrabrabe. Binaon ko purok. Kayat ko asimon na nila kay Emiliano. Ang mga nun nalimod ang makikumkumplot. Iti dadya kabalyero, mama. Adamot nga tamasiman na iti daya alakay. Saan nga taan nasaysaya at napakamag mo kat ipupok mo ti basement daya alakay Emiliano. Kita madudi mapilitan ng agpudno. San pa'y lang ita? Kaya't ko pa'y aduktalan no asino tinangkambag kinkwanay di. Apay pailaan. Datayo ti papabasulin da. Nangruna kin Esmeralda. Datayo takin kapuanan. Anigkabat ti nang ilambang kinkwana. Salbag na yalak lakayan. Timulong kayo pa yan ang sapol kan kuana. Anya pala pagatapan na. Nusyak ti makapungtot. Mangbili na klangan iti pasurot tayo amang patay iti da yalakay. San pa'y nga ita, mama? Kasapulan tayo pa'y nila kay Emiliano. Makamu ka man langan. Agam nusyak. Sana ka makaururay. Uray asino ka iti trabahador ti batay. Awan bibiyang ko. Ngamala, sapay kuma, tanda magudilan ni Gaba.
Kalkalpas mo anang grabe eh. Ken saan ka pa'y anapalpaan, Bruno? Agin inom ka man ni ti arak. Umapal kayon sa lang na nabarang. Uminom kayo mo da. Makita nagtupay ni Senyora Margarita. Amangan no, saan lang nga ungot ti maramanak. Tungpa, ken pungot. Among matanti kinaungot ni Senyora. Saan ama aling gagat kanyak amang idugol ti ulog iti dideng. No, saan na laki di makita? Saan da nga gungot? Malagip ko gayam. Anya ti malagip mo? Makapungto taksakin ka na. Palpasandak pa yung naminangag sao. Namo, nakitak ni gabat api manaw. Kasla nangag ko itay nga imbilin ni Senyorito Brandon. Amapanag si Amy ti kabalbalayan. Yak naawatan ti dadumaan nagsarsaritaan ta. Ta nagungot ni Senyorito Brandon nga agdengdengag iti pagsarsaritaan da. Agmay-may salang ni gabat. Sa bagay, anya ko matigaway na iti trabahador. Talaga na talagpunay ni Senyorito iti dadyag gabat. Panawan kan Bruno, hinakon maturaw. Nasaba pa'y. Uminom kayo pa'y. Kukwam laagan. Nasaysaya at asaan ko arugrug yan. Ta mga no maimasak jak makariing amasapa. Jak tuki di mamigat iti tumpa kag pungaw. Saan ka maguston na diya? Ibusi ko na ito niya. Kalpasan na. Mapanakitayan ni gabat. Pada pampanunutak nga aramidan. Kita lang, no saan nga iso, ti mapabasol. Tatang, apay nga gas-asa kayo itibo ng arabrabi eh. Inuray ko ang makaturog ni nanang mo, Esmeralda. Diyak kaya't ang makita na ang mga asa ak iti talunasak. Ag nervyos lakid di. Numuna tanakapsok pa ilaan. Anya ka diti sagsaganaan nyo? Ipungsay ko ti ulo ni Gabriel. Tatang! Saan arumbeng ang mangipakita ka iti panagbutan mo, Esmeralda? Diyak mapakawan ni Gabriel iti inaramid na kan ka. Diyak kaya tamay sagmak kayo, tatang. Awan gaway yo. Aduda. Kan problema ka ito eh. Kaya't ko siyak timang risot. Siyak amis mo timang balos kin ni Gabriel. Wen, saan ka apairurumen? Isardan nyo retan. Inkay kat maturugan. Amangan na makariing ni nanong. Naulay mo kan iti kabalbalayan. Kaadwan na kadakwada, tinakaturog na tan. At dapay lang sumagmamano ang nakasilaw. Itay immarubaya na kiti balay da Esmeralda. At danaan ni nagak asilaw. Ngam itay sumiripak itirig kang tididing. Awan mo't tinakitak ataw. Malagip kumanan ni Esmeralda. Ay ayatak unay ni Esmeralda. Kaguranak iti kinadursok ko. Idisan nakpay akagurgura. Naasidag tirik na nakanyag. Danapag ti kabalyo. Ni Esmeralda lang ti adda kabalyo na dito'y kabalbalayan. Oo. Gabat! Binaon na ka ni Senyorito Brandon namang siim kanila kay Emiliano. Apayag dito'y tayan mo. Nagkapuak ija itay. Agsublakin ton madamdama. Urayawan bilin. Umay kakadkadwain. Noomyan ka dito'y panawan kan tumat lang. Ngamin, siyak kabalan, siyak puyat. Awan,
Diba hindi siya kapat? Kakurkurak. Tsak malipatan tinaramid na kanyak. Makikaita. Kasla marikrik na kailangan ti panangarakot na kanyak. Nakabiskat ti bagina. Tsak puros nakarukat. Dagiti pipig na. Kasla marikrik na kailangan ti... Anya di siya kanal buong. Rinaut na kami sama tayo si Brooke. Esmeralda. Tatang, siriring kayo pa ilahan. Uwan. Nangagyo ka di tayo dyan. Naulit manan dagiti kanal buong. Nabuakin dagiti pumurok. Sos, nasimbangan ti panaturog dagiti dagduma. Rinaut na tayo sa amatan. Tatang, papanan niyo. Awan sa bali amang raot kada tayo. Dagiti pasorot ni Senyorito Brandon. Talaga adakas na. Tatang, saan kayo armuan? Awangan na mapuntaan kayo kadagti mayaw awan abala. Saan niyo ang makita ti kabusor ta nagsipngat? Saan tayo nga urayin nga adda matay kada tayo, Esmeralda? Anya ti Serbina nga adda paltog tayo. Tatang, awan ti makaamo nga dapaltog tayo. Makaamuditan. Panawanan ang makilaban tayo. Saan ang mabalin nga irurumanda tayo latan? Kimloong manan dagiti nagsasarano akan albuon. Kasta unayan nga ikis ken rew dagiti tattao. Ang mga no adda pa yung napaltugan. Ni Bruno lakit di agpapaputok. Saan anabayag manipod iti pimanaw? Gimloong ang tikan albuon. Ti amok no nagawi din iti bilya. Naglikaw nga ta. Awan ti kastoy abilin abot-but ngin may dagiti tao. Sige. Tagaligagaw kayo ti putay. Sanda amang kita. Tanasipngat di tayan ko. Diyan muna kat ano ti mang palpaltog ka na kwa na. Gapoy ti panagakar-akar ko iti na duma-duma direksyon. At sino na yung nagpaputok? Narapag ti kabayo. Kaslag turong dito ayan ko. Siyak ti palpaltugan na. Balsik. Makipinlaltog kanyak. Saan ko ngay palumo sa makasin ng kanyak? Makipinlaltog akin ko na. Kabayatan ti panagtaray ko ako mamang itinang batsak iti kabalyo. Nakadayon Bruno. Nagbayag kan tumat. Tulang ka kanay. Tadi mo nangagdag iti kanalbong. Nalukay gayam ti panangigalot ko iti tali ti kabalyok. Kat nakabulos. Sinapol ko pa'y. Kung nagtupay kat nga da dito iti kabalyero. Gamne, nakalibasan. Wan nga rod. Angam, iti day di abanda ti tinurong na. Angam nasipngatan. Agawit tan. Anyati kunakken ka, Esmeralda. Saan ka nga agsangit? Maasya naglaunay kanimanang ining. Napuntaan itinayaw awan abala. Ti maladaga pa'y lang anak na. Dagiti awanan bain. Addan pinatay da kada tayo. May sapay amaladaga. Dakas dalaunay yung tatang. Apay, anyat basol tayo. Saan ang mabalin apalabsen tayo daytoy agundaway? Tatang. Panawanan alumaban tayo. Agbati ka dito'y Esmeralda. Bantayam ni nanang mo. Agtutulag kami kadadamyan kenteban iti umno nga aramiden me. Inudil! Nakita yo lang nga roden daya kabalyero. Impalubos yo pa'y lang nga nakalibas. Patayin ka lang. Senyorito, pangasiyo, saan da kapatayan? Ikarik, maminsan pa'y amakitak ti kabalyero. Katsyak ti mangidatag kada kayo asibibiyag. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.